Danas pričamo o tome kako hipnoterapija može da pomogne u prevazilaženju nekih velikih gubitaka. Ti gubici mogu da budu materijalne prirode, mogu da budu emotivne prirode. Pod gubitkom podrazumevamo i gubitak posla, i gubitak voljene osobe, i gubitak neke materijalne ili finansijske sigurnosti. Sve su to stvari koje mogu da ostave jako veliki emotivni i energetski uticaj na nas. Nije nekada lako izboriti se sa tim i često imamo ljude koji recimo ne mogu da prežale odlazak voljene osobe, raskid, razvod ili smrt. To su naravno vrlo izazovni događaji, ali je potrebno da nađemo način kako da nastavimo dalje. Hipnoterapija to može da bude od velike pomoći zato što odlazi na podsvesni nivo i tamo se bavi programima koji nas drže zaglavljenim u toj emociji koju pokušavamo da prevaziđemo. Evo, pretpostavimo recimo da imamo jednu osobu koja je izgubila nekog dragog u svom životu. I recimo 3 godine kasnije i dalje na pomen te osobe počinje da plače, osjeća neverovatnu tugu, ne može da zamisli svoj život bez te osobe i osjeća kao da više nema pravo na sreću kada ta osoba više nije prisutna u njenom životu. Postoje različite tehnike koje koristimo na hipnoterapiji. Jedna od njih je ja imam pravo da živim, ja biram da živim. I bavimo se time šta je to u tim podsvesnim programima što nas ometa u tome da prihvatimo taj naš izbor da živimo, čak i ako neko drugi više nije sa nama prisutan u fizičkoj realnosti. Te su stvari izuzetno energetski, da kažemo, nabijene, odnosno pune su neke tenzije i potrebno je da odemo do uzroka problema koji nekada nije čak ni u tom momentu nečije smrti ili razvoda ili raskida, nego nastaje ranije, a onda je ta situacija bila okidač, ono što zovemo sarajevskim atentatom, za pojavu i trajno nastanjenje te emocije, recimo, u našem životu. Pozovite nas, možemo da razgovaramo o tome kakva je konkretno vaša situacija, jer svaka situacija je drugačije. Imate besplatne konsultacije u trajanju od 20 minuta, iskoristite ih i možemo da se dogovorimo koji pristup, koja metoda, koja tehnika su najpovoljniji za vas. Možemo da koristimo hipnoterapiju, možemo da koristimo nehipnotičku terapiju koja se zove proširena svesnost. Tu su i meditacije koje koristimo najčešće samo za opuštanje, za uvod u dalju terapiju. Bavimo se i reikijem koji može da pomogne u obnavljanju te životne energije, jer se ljudi koji su doživjeli gubitak često osjećaju bezvoljno, osjećaju da nemaju više snagu, volju, energiju za život. Reiki tu recimo može da bude od velike pomoći. Dakle, bilo koja od ovih terapija, uključujući i hipnoterapiju, je možda pravi izbor za vas, ali hajdete da prvo porazgovaramo, jer svaka terapija je personalizovana i kreira se prema potrebama klijenta.